Kublai Pibaro, Ngidei Kasur, Jong Padba, Hakanik episode, Nginyakren, Shapang Thma, happening Russia, Batka Ukraine. Hakastep, Jonka Arpo Sautrik of February, Jongsnam Arajar Arpoar, U President Jonkari Russia, U Putin, Ula Pai Gishpaijum, Banir Thma, But Bandrung, Hapokari Ukraine, But Baro Kiri Jonka Prate, Kila Persha Yakani. Tad nadu menta, Empadon Kawiru Kari, Kabatre ban Pai lagi Shipai Banyarap Yakari Ukraine. But Kanjayu, Lada ka Russia, ka job yakani Thma. Ban Smutu Yakata, Nina ban Pet Yagitma, Balajating, Haka Portay. Kaway Nagitagi Thma, Kadika Thma, Hakari Syria, Kabakikot, ka Syria, Civil War. But ka intervention, Jonkari Russia, Hakanika Thma. House Nem Arajar Khatsan, ka Russia, Kaladon Bantalang, Banyarap Yaka Syria, Haka Syrian Civil War. But kani Kalapan Kandidlut, Yakiri, Kibadan Hapoko Europe, but Yakari America Rubjo. Kajindan Bantalang Jonka Russia, Hakani ka Syrian Civil War. Kalayarap, yo Syrian President, Bashar al-Assad, baundang yo batsa yakashuki President, wadlada kari Amerika, kakwaban weng no yo. But kari Russia, kalapandan kami laki diplomatic strategy, ban penyajan, yakari Syria. But kani kajinyajan jungki, kalapanlong yaka Russia, bakalaban bu yakitaki military base, hakari Syria. But nakani kadaw, ka Russia manta kalalong kawin kitakiri, kabayso parlok pa, but kiri kibadan haka Middle East. Baru Presiden Jonkari Syria u Assad ulalang wini ki parlok beajan bahabat u Putin. Omtang berkari Syria, Henry ka Russia, kalalaru banyak di parlok bah, berkari Libya, berkiwai de kiri ki badan Middle East. Hatu menta ke Ukraine, kalabanlong kum kata ke Syria, na kumta kari Russia, daladap kani Thma, berkani kalaneam banwanlam ya kata ke New World Order. Kibon ba kiri usyampang kibong ba kani Thma Ukraine, kalaban Wanrah Kijing mentoy ki babun ba yo Putin. Berkari Russia kalaban wanlam ya kajing kala haka politics jangka pertai berokoi. But kidong ilang paper jang kiri Europe kinaban perkat ASEAN ya ka security na ka Russia lada ka Ukraine karem ya kani Thma. Lada kari Russia ka job ya kani Thma kalaban Wanrah ya ka pro-Russian government hakari Ukraine. But kani kan bu jing ma ba ya ka Europe but ya ki European Union ya ka NATO but ya kari America. But kani ka bucing maru ya buun kiri ki badan haka Eastern Europe balada ka Russia ka job ya ka Thma Ukraine tikala banshim bantaru bantan ya kiri ki baper ki badan na poko Eastern Europe syaka banta jungka daga batan ya kiri syakaliang jungka Russia ka Amerika kan suduna bha ya kita ki allies lani kita ki perlok ki badan na poko Europe but ka Amerika kan sadon tangki perlok ki badan syaki ki banta jungka pertai. Berkalaru banlong, bakiri ki barit bah ki badan na po ka Eastern Europe, kinsa shim ya ka Russia kum ka parlok ka jongki, namar ba ki ting ya ka. Lada ka jagum ni, tikalaban Wanrah ya ka jing sensyar, jongkiri komunis ya ka pertai berokowai, but anam don demokrasi show. But lada amdan demokrasi, tikan susuk bah banwan lam ya ka New World Order. Hatu ka don kay shalindet, jongkani ka Thma. Hatu kalaban Wanrah, yaka World War III, lani yaka Thma babalay. Ningkong, sedang daw biological weapon, daw virus, baar, sedang ka forced vaccination, kabalay, menta, Wanrah, jingkul mara ka pertai ka Thma. Lada ki beriu ki shifting, ka sukbha ban ban set iki syaka, bat hangta, and susukbha ban control yaki beriu. Kindang buon ba ki jingja nang nishakamat, pinsa ki jingkala ka pertai, hagini ki singi baladap, kari Russia, kalaberngem, bakalaru pun penerkam, yaki nuclear missile, syakitu kiri, kibapin wid yaka, hakani ka Thma. Lada kani ka ja, tikan longki ki kabas musib ha, yaka pertai ka jungi, ban sabun bah kibriu ki ban sayap, naka nuclear war. Kinim, tangki elites, but kinim, tangki tu kibriu ki badan bor, ki balaban lad, naka nuclear war. Mentangin haban pet, baka China kan li ayupat, hatu kan shimya kalat menta banrung hakari Taiwan bat ban Thma ka lada ka jagum ni ti kan salong kay kaman pen kalalut ya ka pertai berokowai. Kidon buon ki kay shalindan bapinum ya smutu Henry pinaban wad ya ka jing shisha Lano Ngin Kyndit.